Poštovani građani Plava, oni večera sve što su rekli, možda ne treba više ništa ni pričati, a ovako kako su me fino najavili, ja ću im se zahvalim, da vas sve pozdravim, da pozdravim organizator ovoga događaja, Centar za kulturu opštinu Plav i Crnogorsku kulturnu mrežu koji su ovo na sjajan način večeras predstavili. Istovremeno da svima nama čestitam državni praznik, poželim vam svaku sreću i da kažem da poljoprivreda, vidi se večeras, nisu samo putevi, vodovodi, nove zasijane površine i nova vrijednost u proizvodnji, da su poljoprivreda istovremeno spoj mladosti i ljepote, da je poljoprivreda veza sa turizmom i da je poljoprivreda ono najljepše što mi imamo, prirodno bogatstvo. A Plav je grad koji je prepoznat po tome, Plav je grad sa izdašnim potencijalima, sa dobrim ljudima i nadam se sa potencijalom da to valorizuje. Prijemom 68 mladih ljudi pokazali smo jedan odgovoran odnos prema mladosti, prema ljudima koji se bave poljoprivredom i završavaju poljoprivredni fakultet. Istovremeno poručili da sve potencijale koje ljudi imaju intelektualne objedinjuju u interesu svoga grada. Zbog toga siguran sam da će građani Plava znati da dobrih kadrova je malo, da ljudi sa znanjem također u Crnoj Gori imamo dosta, ali moramo sve to staviti u funkciju razvoja Crne Gore i Plava. Zbog toga treba da budu zajedno u interesu svih vas, u interesu svih nas. U to ime ja vas srdačno pozdravljam, želim da ove dane provedete uspješno, a imam čast i zadovoljstvo da pozovem princa Nikolu da on otvori ovu večerašnju manifestaciju. Živjeli! Hvala vam, gospodine ministre. Drago mi je, dragi sugrađani, drago mi je da sam danas u Plavu sa vama. Najprije želim da čestitam Dan državnosti i Dane Borovnice. I proglašavam manifestaciju otvorenom. Živeli Plav, živeli Crnu Goru.